brutal, brutal. Gracias por todo. Gracias que te ha costado. Gràcies per todo. Què tal, segales i segals? Estic molt nerviós al paddock del circuit de Catalunya avui amb el Sugra. Què passa? Perquè avui, aquest matí, vaig a fer una cosa molt especial. I és que, mira que he fet voltes i voltes i voltes i voltes en aquest circuit. Moltíssimes, milers, però mai a la vida real. I avui, gràcies a l'European Le Mans Series i al circuit de Catalunya, avui provarem un safety car. Suposo que les ulleres me les puc deixar, però... Bueno, doncs estem a punt de pujar al safety car. L'European Le Mans Series ja ha instal·lat aquí unes càmeres i tot plegat, o sigui que ara ho veureu perfecte com visc la volta. Això serà absolutament increïble. Tinc el Sugra aquí fent fotos. Sugra, què tal? Aquí gravant una estic molt nerviós, Sugra, estic molt nerviós, tio. A tope, Bueno, l'ambulància està bé, que ja tinc els llums enceses, està a punt. Vale, d'acord. I'm gonna... Race director, I read you loud and clear, thank you. Esta vuelta que hacemos se llama Race Director Inspection Lap. Vale. ¿Ok? Y te puedo decir para ahí. Sí. Esta vuelta que vamos a hacer, la primera vuelta es una vuelta que se llama Race Director Inspection Lap. Y es una vuelta en que el Race Director va a ver en todos los postos del circuito, todas las curvas. Sí. Si todo está bien en términos de seguridad, los comisarios, la parte de... Si está todo bien para un incidente, ¿ok? Sí. Y después de esa primera vuelta nos da la oportunidad a Yannick y a mí para hacer dos giros un poco más rápidos. Sí. No en velocidad de carrera, cuando vamos claro. en safety car. Pero sí que más rápido. Sí, para intentar ver si todo está bien. Ahora es más un check de que todo el mundo está a sitio, que el muro está bien, que no hay nada en pista. Tú vas a ver cuando vamos a hacer esta primera vuelta. Tú vas a ver que puedo inclusive darte vas a sentir. Tienes... Si tú lo quieres, puedes, atención aquí solo, puedes, ok, y te vas a sentir, no presiones. No. Que sentiré el safety. Exacto, lo sentiré la comunicación del Race Director, vale. Ver si todo está bien. ¿Qué te parece? Estimulante. Es increíble. Además la nueva escapatoria de la T1. Sí. Sí. Es increíble. Sí que es mucho más grande ahora la escapatoria, de la T1, T2. Sí. Bastante más grande. Sí, porque tienes estado con incidentes de frenos que vienes muy rápido. Esta es una de las curvas para mí más fantásticas. La 3. Sí, la 3 es un poco como la parabólica de Estoril. Sí. Es que se parece Estoril también en algunos puntos. Comisarios. El año pasado yo vi la Fórmula 1 desde aquí. ¿Ah, sí? Sí, desde la T4. Sí. Y un incidente que vas a ver. Después ves en Instagram, en las stories, he estado aquí. Aquí fue el... Paré. Porque vine ya de la curva 3 en fuego. Sí.
por eso haces inspection. Tienes que saber dónde están, por ejemplo, todas las partes de exit, si hay un incendio o cualquier cosa. Que se pueda ir rápido, ¿no? Sí. Safety car radio check. G5. Qué importante es el trabajo de los comisarios, ¿eh? Yes. Es una visión diferente, ¿no? Sí. Sí. Tienes, como te dice, cuando haces aquí tantos y tantos años, todas las curvas tienen una historia. Por ejemplo, me recuerdo aquí Sí. que en test que tuve un incidente con el Porsche aquí, como ves aquí tantos coches aquí que están haciendo muretas. Sí, es que... Y el antiguo circuito tienes sin chicane y aquí se iba recto, exacto. sí. Ahora ya no existe. No existe a tantos años, desde 94, Sí. después del incidente de Ayrton Senna. Aquí la chica Exacto. que había. ¿Quieres ver una obra de arte de Picasso? Sí. Ayer, ve, es una obra de arte. Te vas a ver. Parece como dice ¿ves lo coche? Una pintura. Sí, Sí, se ve sí. el coche, la rueda. Todo, la ala, olla. Sí. Ayer fue. Ayer, ala, ¿lo ves? Parece tú ves la ala de... Sí. Todo. Y la rueda marcada. Entonces, ¿qué hacen? Mirar si está Si bien. está todo bien, si está bien reparado. Ujú. Sí. Sí. No. Este coche es un tanque de guerra, ¿ok? Es un tanque, es muy... Está atento con un punto, cuando yo voy a frenar, Que me coja bien, vale. que te corre bien allí, porque si no te va... Safety car, lights off zone, lights off zone. Lights off, loading 2002. At what time is the starting procedure of the VCA? Safety car must be in standby position at 8:55. So safety car and leading car can do the two arms, correct? Qué bonita que es esta curva. Es fantástico. Es que es preciosa. En bajada. De Fórmula 3000, de Fórmula 1, es Sí, así. Será increíble, Sí, sí, sí. volver a ver a los coches. Los Fórmula 1 aquí. No, y vi una onboard del LMP2 Sí, también sí, increíble. Nos vamos para 2 giros. ¿ok? Perfecto. Pues vamos. No lo vamos muy fuerte porque... Safety car to race director, you may overtake me by Safety the car right. pace. Leading car, you may follow the safety car for 2 cross laps. Okay, Yannick, Okay, Yannick, we go.
vas a andar a cerca de 50%, ¿eh? Tienes problema. És increïble, és increïble. poco de frente. Okay? És brutal, és brutal. És brutal. Could you repeat safety car? Safety car is coming in his lap. Safety car in his lap. Thank you. Thank you. Okay, good day. Uf, ¿Es bien? brutal, brutal, brutal. Gracias por todo. Gracias que te ha gustado. Gracias por todo. Espero verte más veces. Ojalá, Ok. ojalá. Muchas gracias por todo. Felicidades, Gracias. Gracias. Sensacions? En aquell moment no vaig tenir més paraules, estava emocionat, ho heu pogut veure durant tot el vídeo, tinc un somriure aquí sota el casc descomunal en tot moment, perquè la veritat és que va ser una experiència increïble. M'havia imaginat moltes vegades aquest moment, clar, he fet milers de voltes al circuit de Catalunya en videojocs, m'havia imaginat mil i una vegades com seria. I la sensació és infinitament diferent de la que m'imaginava. És a dir, òbviament m'imaginava que seria una experiència, diguem, extrema o si més no, que notaria molt la velocitat, no? Però us he de dir que el que més em va sorprendre són les frenades, com per exemple aquesta del revolt de la caixa, tota la vida li diré revolt de la caixa, i els girs, és a dir,
hi ha molts moments en què tens la sensació que el cotxe no t'entrarà, no entrarà en revolt, no arribes en frenada, estàs frenant molt tard. L'acceleració, òbviament, és molt bèstia, no? Però, per exemple, es nota molt més una acceleració com aquesta, sortint de la T12, que no pas a final de recta, perquè al final doncs, anàvem aproximadament a 250 km per hora, però clar, quan vas amb avió també no, notes molt més l'acceleració al principi que no pas la velocitat punta. I vaig al·lucinar moltíssim, ja us dic, sobretot amb les frenades, a la T1, al revolt de la caixa també. La veritat és que és una experiència increïble, és a dir, estic molt agraït tant al circuit de Catalunya com a les Le Mans Series per permetre'm això, perquè no només hagin sigut unes voltes de turista, diguem, un dia aleatori, sinó que hagin sigut fent feina, és a dir, el Pedro aquí estava treballant, estava amb el seu safety car fent unes voltes de reconeixement de circuit que tot estigués a punt perquè en tot just 20 minuts després de que jo baixés del cotxe arrencava la primera competició del dia. Per tant, la veritat és que és increïble, o sigui, és increïble. He format part de les European Le Mans Series i només puc tenir paraules d'agraïment per l'organització. Ho vaig ensenyar doncs al meu blog també, no? Que les Le Mans Series és una competició que està molt ben treballada, que l'aficionat pot gaudir d'experiències molt properes als cotxes, als pilots, amb el pit lane, anant al pit lane, anant a la graella de sortida, i coses com aquestes doncs ho reafirmen. Crec que és una experiència única, no sé si mai la podré tornar a repetir, però la veritat és que infinitament agraït tant al circuit de Barcelona-Catalunya, tota la gent que hi treballa, com a les European Le Mans Series per aquesta grandíssima oportunitat que, sens dubte, mai de la vida oblidaré. I sobretot, gràcies a vosaltres, perquè sense vosaltres jo aquesta volta no l'hagués fet mai. Sona tòpic, però és que de veritat, estic molt agraït. Aquest somriure que porto sota del casc és culpa vostra.